Vanoi gamtina Kukite hozose na bon chawin ni thapha thajing August ni sim somni Wednesday ni khuin zong ni thatu so ngai kidu hite thu so ngai taw hite hachi sa August ni sim som legen zani masa Monday ni khuchun imphal khupi kabole khaya cheng Sanatan Meilhei kitipan Rajya Sabha MP leisimba sana zawba chunga social media la ho aselis ane na chunga leisimba sana zawba PA/PS apang maisnam siwadata kitipan chuchi sanatan kitipa chunga chun porompat police station muna chun complaint lekha na pilutai chuchi complaint lekha chu leisimba sana zawba in abol sa hidanin amapa na phungdoin sanatan Meilhei kitipan chuchi Meilhei teleng pa leisimba sana zawba in sungchu Hata asumin sit hidanin complaint bol pachun police son het sa tai chule Meilhei thingrui mi arambai tingol hotcho leisimba sana zawba private army hitia sanatan Meilhei kitipan an pundo cho leisimba sana zawba na asale jingin leisimba sana zawba in arambai tingol ho ki mu pizin hotcho adang hipon arambai tingol hotcho Meilhei hotcho nan khandan phata vikola pang hi jiwa leisimba sana zawba in arambai tingol hotcho anaki mu pizji hitin leisimba sana zawba PA/PS pachun phungdoi Meilhei ho adinga parliament a zong panla jing mi khada hin sanatan Meilhei kitipan athusei hotcho abul phuna ding baseball na ding ani poitin zong leisimba sana zawba PA/PS pachun police son het sai mi pilubu khat chuti akisumin sit chu ngai hipon chuti hiji chun chuchi sanatan Meilhei kitipa chunga police son FIR zilu du henlang ama pachu lesson pete yu hentin leisimba sana zawba PA/PS pan police nga ngen zong no boli right to expression o meti mana inop no mo sejing thei poitin zong phongdoin police on chuchi leisimba sana zawba sumin sipa chu dan dungzuin got na sangta piu hen lesson phata khat piu hentin leisimba sana zawba PA/PS pachun police nga ngen zong no boli Naga ho kipun khom na dingin NSCNIM thingnoi mi hon pan na saten ala jing vin Eastern Konyak ho NSCNIM ho chungin ka ki pa the jing vitin Eastern Konyak Union tia kimin wo hon NSCNIM ho chungin ki pa thu sangte na phungdo vi Sule Konyak Union hon NSCNIM thingnoi mi lamkai ho TH muiwa NSCNIM President Kyutakule VS atem sule ningkhan simrei chukidle Veda Peace Union ho chungin zong Konyak Union hon ki pa thu sangte na phungdo vi Solam panga Konyak ho sen Gamsunga Naga Independence Day kinkun ki man ho a Konyak nami hon panagala naw tu sung hi ani ve chan na hibep na lai hidanin zong ki seye Eastern Konyak ho sen Gamsunga Melmadana anum sa NSCNIM thingnoi mi ho to NSCNK ho aki hokto ki taw vin aki pun khom ki taw vi Meilhei upa kharin buffer zone ahin kho khelin Kukite Gamsung Kangpopi district Saparmeina chan senapati basin hungtovin Saparmeina munachun ama pa basa kunin an kumhlain Saparmeina Khosung apha wachun ama pa chu basa kunin an kumhlai tin tulut ki muchun aphungdoi chuchi Meilhei pa chu kuki hon ke ho Christian Khat ka hina zalovin police o hinga kanapedo taw vitin committee on tribal unity ko tu hon phungdo vi chuchi Meilhei pa chu amin yum yaw angoma kitin sekmai makhan leikai khumi khada hi ama pa chu damle binin akipedo atan ain mundam selin nga thungtai tin committee on tribal unity hon phungdo taw vi chutia chuchi Meilhei pan buffer zone in kalha Kukite Gamsung ahulu na chunga Committee on Tribal Unity ko tuin phamosa naw thu ho phungdo vin hichi hin gale tol thabia umdo sa ki the hi zin avela chutia gamgi hin kal hla ho cho ki movel lo hilding hitai tin Committee on Tribal Unity hon hin phungdo taw vi buffer zone veng bina Central Force hole State Force on phata avet chilwa hitobang thilso ho cho ven bitna dinga pan sata ala chi na ding vin Committee on Tribal Unity ngen zong na bolo vi Security Force on amopu na ho phata apo zo lo diwa hile Kukiten buffer zone muna chile wale ho gari ho avela khulsil na kanai pat ki diu hitai tin Committee on Tribal Unity ko tu hon in phongdo vin sule hichi akibol sia asebal auma hile government le danimol vekola panghon mo ki pu dingu hitin Committee on Tribal Unity hon ahin phungdo taw vi
Singat Police Station Khosung National Highway 102B Pama Boina Kema Kunin Manipur Police on Khamne Thepole Apang Mini Ahin Mando V Suchi Mini Cho Namgo Sim Song Pi Khului Mi Khat To Ngamin Lal Song Pi Khu Mi Khat Hi Hlone Amani Akon Chun Sabon Bom Zakhat Le Som Le Khat Sunga Ke Heng Dim Set Brown Sugar Agi Dan Kg Khat Le Gram Zathuma Gi To Gari Neo two-wheeler Khat Chule Bolero Khat Zong Anamat Do Thau V Nagaland State Sunga Kukite Khosung Khat Molvom Khosunga Molvom Railway Station Min Kheldo Ohinet Molvom Railway Station Min Kheldo Otein Ningsun Naga Ho Medziphema Hon Nasatain Panana Lauvin Ahinla Gawahati High Court Kohima Benz Panlan Zalin Naga Hon Chuchi Molvom Railway Station Minso Ana Kheldo Azotapovin Ahile Medziphema Hole Molvom Khosung Kika in Hole Kukika Aki Boina Pingdo Dit Hole Kukika Aki Boina Pingdo Dit Sit Danin Omdo Tan Molvom Khumi Hole Medziphema Khumi Ho Kidin Teding in Ana Omdo Lotau V Molvom Railway Station Min Khelnading Tu Bova Ki Boina Hipon Government of Nagaland Molvom Gamsung Gampeng Linta Cho Nagaho Adinga Khopilin Ta Khat Tundo na dinga lading tia Government in Land Acquisition Abolo Cho Molvom House Hon Gawahati High Court Kohima Benz a complaint and Pilu Dokilhonchon Gawahati High Court in and Happy Ziuchon Nagaho Cho Lungpamo Le Zing Hitau V Sutia Molvom House Hole Medziphema Hoki Ka Kina Anhon Sata Omdo Tadinga Omta Zichon ADC Medziphema in Zani Tuesday Nikuchun Order Chumsi and Sodo in Molvom House Hon Khumi Ho Khangdong Ho Akipoti Buva A Khangdong Ho Cho Lamlin La Ho Akona Akiko Do Onading Vin and Het Sain Sudabang Chun ADC Medziphema Chun Medziphema Village Council Ho Tuna Piu Vin A Khumi Ho Lamlin La Ho Akona Akiko Do Suhil Nading Vin Tuna Pin Hi August Nisim Somligit Zanimasa Monday Nikuchun Police Open in Medziphema Khuvaipo Hole Government in Kyotlana Nenita Vin Ahinla Medziphema Khangdong Ho Lamlin La Ho Boina Sim Ding Omzing Ziuchun The ADC Medziphema in order Khat and Sodo Kidhi Deputy Commissioner DC Chumukodema in August Nisim Somni Tuni Khochun Suchi Boina Chungchang Tu Achun meeting Anakovin meeting Achun ADC Medziphema Le Chakroma Public Organization Le Kukin Pi Nagaland Akona President Le Palai Mini Chi Chule Molvom Le Medziphema Village Council Akona Palai Minga Chi Chusi meeting a Pangdingin DC in Tuana Piahi Gawahati High Court in Asisa July Nisim Somni Le Lini Khochun Molvom Railway Station Amin Kheldo Ohilo Nadingin Nagaland Government Tuana PUV Molvom Hausa Gaumbura Ledzao Misao To Village Council Chairman Led Khosung Gawahati High Court Achuchi Railway Station Min Khelding Ki Gochuto Naga Hon Chathe Valley A Naga Ki Incubation City Sa Do Nadinga Nagaland Government in Gamlego La Adinga Godo Land Acquisition Boldinga Godo Cho Molvom House Atenichun Gawahati High Court A Case An Pilu Thona Gawahati High Court Kohima Bensin Nagaland Government To Gunchu An Happy Ohi Assam Public Service Commission Noya Agriculture Development Officer La Nadinga Question paper hola achun Manipur Gale Tulsung Chang Thu Ho Ado on Khan Anumin Opson Thuma Pi Hola achun Meilhei Ho Thep Mona Jingbo Umin Kuki Ho Thep Mona Akimin Pa Ana Umlo Ji chun Meilhei Heritage Society Ti Akimin Wo Hon Nasata Ado Dalu Tokhon chun Assam Public Service Commission Hon Suchi question cho Analado Tau V Manipur Gale Tul Hi Gamdang Mi Ho Ji Akipan Ahidan Thu Ho cho Union Home Minister Amata in Parliament Ahorim na Pundo Sahitai Tin Meilhei Heritage Society Hon Hin Pongdo V Sule Meilhei Heritage Society Hon Seben Avachun Gamdang Mi Ho Foreigner Ho Mitam Ta Tinglang Gamsung Hong Seng Ludvin Kani Le Bolovin Suchi Gamdang Mi Ho Hong Chen Lut Na Opot Chen Khat Cho Zomi Revolutionary Army ZRA President Pazong Hi Myanmar Gamsunga Member of Parliament Khanan Hi Tin Meilhei Heritage Society Hon Pongdo Vin Sutia Gale Tol Ki Patna Ji Tamta Hola Ibola Suchi Gamdang Mi Ho Ji Ahidan Thu Ho Cho Opson Ki Pi Hola Ki Pansa Lo Ham Tin Meilhei Heritage Society Hon Phamosa Nau Thu Ho Hin Pongdo V Thu So Ichan Hin Ki Chai Tai Thu So Ngai Ho Zo Se Na Bon Chawin Mangpha